Mwandiki munene wa kiama kia MBUS aja kaunti-ini Meru Alhaji Mwendia na ugite kuri na mibango ya gucokaniria na kuthiria mpathuki amene kia MBUS tukithengera kithurano gia 2027. Mwendia ugite ni uma ni kwithiritwe kuri na magamba nkabo kotine indi jana ndi ni mantu jakathira na ithurite mugambi Manyara na ndi akajukia giti kiao kia mwandiki munene wa kiama kiu kirito no mutongere munene wa MBUS Olile ni kivuti akajukia giti kia mukariri giti na kiri kuruira giti kia useneta kithurano ni gia 2027 ugite kinya kethira nige kuchiritia kia mabathatu ba MBUS nibo DMK Mwenda Ithile na mugambi Manyara ugite bageti kanira na gutaro mo wao kuruira gite kiu muthuri Muriuki no wina chio na njira indiko. Mwandiki munene wa kiama kia MBUS ndene kaunti ya Meru Alhaji Mwendia augite nandi nibambite muroto ryo gutigiri bakuthiria magamba kia mene giki magamba jara jabarumirite kwa kagita turari na magamba kenda kotini na kinya magamba jange jatekereja ukenda ja kiama jange jarari individual mugambi na antu byombe mugambi na rohaji mugambi na uronge mugambi na bwana na magamba ja ujonde twajathiria kotini atubau baregoro na ibonenia goodwill ya kuthiria magamba kinya jara tigere kotini Jonto tweto ukiama kia MBUS getethra kile prepared for 2027 general elections. Akiguna ndiriji igatuma atongire bondo bakarite biao gutina nkuchanio. Antojeto na magamba jauja ikotini jathire mugambi Manyara ajukia gite kiao gia secretary general wa kiama bantonchi bachoke kiamene ntawa bachoke kiamene jonto trobarare baumwita kiamene bedre bari kiamene gatigate no tongeria bakebuti mwashimiwa Kiraito aregoro area patron bus driver mukoro wa Kirira nikenda tomba gwitia basi ije mbere na kinya na haja mashinani turaro jaga aja Meru iturari ndwene tutera ketha na yana barabare antobeto guku kinya kethra nabo ituchokete of late kwaraniria na kwira na tewothi amna bubu agwa baraba tongerete kia magiki kitibie guru ibakonekana bakenda itika seneta na kila kiathithika ponde abakachindana ndene kiama kona nuke bakirike tikiti ekoromba gitikene seneta na kiama kia MBUS totere mwago karante turisovu manto jaja turi MBUS-ine na ndara na mugambi Manyara igorore senatorium bed yawe mugambi Manyara bera very clearly aerende gweta muchujo nora wonde ukaumira akenda gagite kewu akwenda gesenita na kutwetekanirie tweta muchujo ne ureo gachindo muchujo a support bau bangi a support ureo gachindo a support ureo chindanete mutienda akiuga mwankira nandi patira uga mwerekera jwa bakajukia kimandu gigia siasa cha Kenya inde uga rwangina Meru rwa MBUS de kugwata mbaru gavana Meru Reverend Isaac Mutuma Kiraito noni mheshimiwa Kiraito noni kwa Ruto kivuti noni kwa Matiang'i DMK noni kwa Raila mugambi Manyara noni kwa wa Munyoro kwe bange bakono kwa Kindiki nare kwa ule muona ntu bai nara bagwita kure boto tumite beta gutwira imbieri nao kenda rira tukaranthi tuthithia decision an informed decision tuga all politics are local batwe tole county branch ya Meru itogo support Mutuma wantoithinkia 100%. Muthuri Muriuki wari njuma mutiri wa Kangangi.